ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kibabon gipat ba nong let nong wan hapo kasor nong po Hariboy District hakasantrik unailar ada pusau kresyam jing haklet kawan bakadaw kolong bakladan kejing shleum hakasurak ba kabede hadi kejing theulap ba blane bon kenta ki jaka bla shakta ki kintup nado paham sim Bethany Hospital nong po pedeng jong kasor nong po baru sya thain down gate hanong po Kumulayo lum jing tip ke jing shakta na jing shleum ke deru hakishilinter ki benta jong surok ba National Highway 6 hakathain bernihat bachado chakana para hakin jing shleum lekta shisha ke kawan ki pat ba na do ki pat ba ki kena school ki nong shong dukan ba ruwa ki kali pat ba ki biai ba yeng ling ba kan ka surok ba Kadaw ko penlong benceli kumbala penpau de girupat ba kedi jing bambiang kanala ketika surak ba pat ya kedi jing laju kren na kapo sya kapor re haduk menta ki pat ba kejumat keju jing na kadaw jing bam shimkya ki bo bade pet jong ka surak ba bagi wantre nyakta teng ketam di school di marit bagi mo ni gang ba nak genjar nak ketam di genjar teng lagi di lagi uniform habis kita kali ka nak kaum tah yang ada kalau tempat dan suka bakal lem lagi urut dia genjar kelas juga di sini dah ta ane kalau tolong kalau genjar ane ini baik pam ini di Parisau school Malaysia Ini kalau ini apapun ini kalau kerja mau ini belum benar itu nangnya cuy dan mau menyelesaikan soal kita memang selai bat sembilan bulan ban rung kali ban mi kali namnya namar di slay dong ko batupang habayu ya di kena school abiki ya nangne na tupan namar ka di slay ne ko babu jingmai kena sibon namar ba kannya kanala kalong ko ba he ajo kata kannya ko kannya cekaya kannya ko kalong ko baklai namar kata pun jingnya i kendu kum kinong samdukan namar tang sula selap kalau Allah kacing kut ini ban ya ban mi kali nak kena cekak kena kena menyimpan nah kalian kami tukum pinong samdukan batu nong samdukang ini cepat di bor di batalor batu pe punya bahaya karena ya kena display kami cuma kena ini bentar smart dukan kami pada kena senong kami senang bahkan monra kena kecing pentut bahkan monra kena kecing nak bentar ki balik ki buan nak kena gerenti